Namna watu wanavyotafasiri wanapendwa. Kila mmoja kuna namna, kuna kitu akifanyiwa anahisi kwamba mimi napendwa. Mwingine lugha yake ya upendo inaweza kuwa kuambiwa maneno mazuri. Kwa zipo nyingi lugha za upendo, naye Mungu ana lugha zake za upendo. Kuna namna ambavyo Mungu anaelewa mtu fulani ananipenda. Mungu anamuuliza Petro, anamwambia kwamba je, Petro unanipenda? Swali ambalo anajiuliza, Yesu, nimetembea na wewe siku zote, nimeiacha familia yangu, nimemwacha mke wangu, nimekuwa na wewe siku zote. Yesu unaniuliza, je, ninakupenda? Kwa kumbe kuna namna Mungu anaelewa mtu fulani ananipenda. Mungu anaelewa mtu fulani ananipenda ni unapotumika. Mungu anamuuliza Petro, Petro unanipenda? Lisha kondoo wangu, lisha kondoo wangu, tumika kwa ajili ya kondoo wangu. Mungu anasema kuna watu huwa wanakiri kwa midomo yao, wanakiri kwa vinywa vyao, lakini kumbe Mungu hataki tu maneno, anataka vitendo. Ukisema unampenda Mungu, kuna mambo unafanya. Mungu anajua kabisa mtu fulani ananipenda, lazima utumike kwa Mungu. Mungu anajua Kabuka kweli ninao moyo wake, Kabuka kweli ananipenda. Bwana Yesu asifiwe.